Naam, assalamu alaikum. O video ɗo wona classe mi woni wadde, ok? Ko an nasiha mi woni wadde. Islam on ko addinu nasiha. Ɓe karamokoɓe men arayɓe ka réseau sociaux ji ɗo hara ko atakugo yimɓe innugo no wadde yimɓe rad wona sifa ɓe ceernoɓe ɗo. Min kon no mi sugeran tan son jaɓi son fala duñcande dina ka moƴƴa nafon communauté on o centre de recherche ji diwa ɗon uddutude ka waɗɗon recherche ji molanaɗe wallitoto dina kan wallitoto communauté on kono koko wona toon ɗo e argol ataka sifa amen menen men almudoɓe ma argol ina no wadde yimɓe radde ma wurugol fi dewle hara buye mon na on fof ka dina ko business jokkuɗon nder ton buye mon menen men famino secret o neeɓi jonon o islam ko yaajuɗo ni o allah taguɗen ko allah yurmeteɗo ni so on tigi taskike Quran a jangi ayeje ɗiɗi no ka Quran ɗe uddita e hakkille maɗen faama mapoɗoɗa e hoore ma ko honno tawroyta taguɗo ma mapoɗoɗa e bakkatuji maɗi julɓe heddiɓen gera ha waɗa giggol yurmede e teddungal hakkunde maɓɓe si Allah subhanahu wa ta'ala o ari ha o inni en univers o no rewde mo kulle ɗe no rewde mo leɗɗe ɗe no rewde mo e ko heewi e yimɓe ɓen suratul hajj alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fi l ard walshamsu walqamaru wannujumu waljibalu walshajaru waddawabu wa kathiru min annas wa kathirun haqa alayhi l adab wa man yuhini llahu fama lahu min mukrim inna allaha yafalu ma yasha sadakallahu azim aya ɗo ɗen no yaaji tagge fo allah ngon no rewde mo so ndaari ko définition islam on ni dans l' espace univers on tigi no rewde allah e ko heewi e yimɓe ɓen siwi ɗon nden définition islam on dans l'histoire allah addi annabaɓe buyi nelaɓe buyi itti adama alayhi salatu wassalam ha hewti nelaɓe sallllahu alih wa sallam ko mofteji seeduɗi ni génération ji seeduɗi kono ɓeɗo fof ko tawhide ɓe ari message on ko goto annabaɓen fof ko tawhide ɓe addi joni noon no wawi wonde hara defte ko ɓe addi kon ɓe defte jippiɓen e mum ma nelal ngal hara piiji goo no woodi hara no seedi seeɗa kono fof objectif on ko goto ko ɓattagol taguɗo on ko objectif dina kannon koɗo waɗi suratul baqara allah subhanahu wa taala daali julɓe ɓen fiyo ɓe yewtu bani israil ɓe naɓe honnon qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya annabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun annabaɓen fof ndaare kadi ko islam ɗum ɗo koko yaajini na ko faaɗi argol ngol waɗa golle mum fof waɗugol yimɓe waɗenmo raddu waɗenmo raddu hakkille fanɗude noon minen noon neɓuɓe ɓen e ɗe leyɗe miɗen fottude innuɓe allah ala tawde min gollida e maɓɓe min ñallida miɗen fottude e hinduɓe e bouddisɓe e chrétien ɓe e juif ɓe min fotta min gollida ɓeɗo fof compagnie institution ji ka golleteɗon inne fof ko yo fonnu ɓiɓɓe banu adama ɓen minen ko ɗe hakkille ɗo min jogiti sa wowti ɗum ɗo minen si min yalti min fotti e julɗo innuɗo la ilaha illallahu muhammadun rasulullah haray meɗen andi men jaɓɓoto moni par ce que haray men yiidi e musidɗo amen julɗo amma natugol e kocco kacca hoyi hakkunde julɓe ɓen nafata surtout aux génération wonɗo immade ɗo ɗen sukaɓe wonɓe immade ɓen on philosophie nafata koko tampinta koko sendata umma on donc wattane yili haɗa na sifa koye sujet hoy ɗon hara ton et puis kadi komini kon ko ɓuri kon woola goɗɗum hara anda fi mum kowoni kon wolde e o wattana hakkil moƴƴa ok wonen umma teddodiren haysi tawi ɗen seedi nokkeli goo
kono teddodiren en wata wonde en fof hunde wotere ha ñande dalngal hay fewndo nelaɗo sallllahu alih wa sallam hakkunde sahaba ɓen tumago hara ihtilaf no woodi e piiji goo islam on ɗe wawi wonde heɓen ihtilaf no yiroton noon piiji ɗin eno famirton noon e karamokoɓe mon ɓen eno min mi yirata noon no mi famirta noon e karamokoɓe am ɓen tumago wona gotum ko ni woniri ko ni banu adama woniri ko noon ɗe wawi heɓude ihtilaf kono hara en wonali iftirak si tawi a nani yewtere goɗɗo a famali nde noddumo yewton siwi ɗon ɗen raddu mon ɗon o wadde mi fillito communi kon par ce que ko ɗum woni en tampinde afrique moƴƴa c'est à dire ɗen jokki ka dina e hoore mbumɗan en ala taskade qouran moƴƴa buyno woodi hara ɓe hunjoto tu woni ɓe hunjoto tu woni ɓe ara ɓe hunjina ɗum ɗo wonta business hande kadi sukaɓe en ala taskade ɗum ɗo noon no yurmi ɗen duwa cippirde fi ɗum ɗon ko fi on ɗum ko ɗum minni wonno ɗon ko wadde rad minni ɗen duwa jangude faminen sukaɓe men ɓen dina kan e développement wona piiji ɗiɗi seeduɗi gueren heɓen ingénieur ɓe hara ɓe faami dina architecte ɓe faamuɓe dina politicien ɓe faamuɓe dina e domaine ji ɗin fof wona e goɗɗo naɓe ɗo tun o hunjine o accitire ni ɗum ɗon mabbine hay malaikaɓe ɓe allah yewti ɓen o adduno badre mi sikki julɓe ɓe yahuno badre so inni noon o sembiniri ɓe malaika suratul anfal istastahisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin kono kon wa ma ja'alahu llahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum so ndaari allah walliti ɓe ɓay ɓe waɗi golle maɓɓe ɗen ko ɗum woni minude allah jippinta malaika ko darnana en autoroute allah jippinta malaika ko darnana en hôpitaux ji allah jippinta malaika ko darnana en université ji allah jippinta malaika ko waɗana en ɗimpeji allah jonni ɓiɓɓe adama ɓen gandal o lontini en ka hoore leydi ɗo wa allama adama al asma'a kullaha o andini en o hokki en gandal koyen janngu domaine ji ɗin fof majji fof ko gandal fof ko dewal ko woɓɓe won ƴettude ɗum ɗo ko fi dina ɗum ɗo ko fi aduna non fof ko fi aduna fof ko fi lahara fof gande ɗen fof majje yo taw tun ihlas no woodi niya no woodi koko payi koye ƴettete ɗo woɓɓe waɗi ɗum ɗon business maɓɓe on naɓa hunjingol accitira ni hara ɓe famali hay ko ɓe jangi kon ɓe retarda e cende ɗen fof ɗum ko crise noon en dénonce e ɗin piiji donc ko message an on noon komi woni koye ndewano iran yiye ɓe naɓɓiɗi dina e développement saudi ɗo e fewndo ɗo ɗen ɓe naɓɓiɗi dina e développement o dogme ko feƴƴuno ko enen africain ɓe arta ɓe ƴetta ɓe naɓe ɓe hunjina ɓe accita ɓe no yahe waɗon dawa sina ɗum kamɓe ɓe mari domaine ji ɗin fof mi wolino onon wonaɓe recrutede naɓe janne ɓe wawa noon ekkutude métier ma ɓe naɓa on kadi domaine scientifique jangguidonɗi fof aron on nafa e jama on nafa on communauté on kono ko ɗum fewndi ni jannguɓe ari ɓurɓe ɓen business on ko umra e hajju e dalɗugol duuɗe hunjina waɗa ɗum ɗon business on ɗen duwa feƴƴude ɗon ɗum ko crise ɗum dina kanma ɗon ɗen duwa gollitirde dina kam ɓattoɗen taguɗo on kono holla wonde en duwa ka développude ndi leydi ka wonɗen ɗo ɗen fi hoore men e fi tagge fo arto yeygu ngo ko allah lontini en ɗo himo jonni responsabilité ko message on noon e hoore ɗum julɓe heddiɓen ha ñande dalngal itti fewno nelaɗo sa sallam feƴƴi feddeji woodi ko feddeji e donc a heɓa yimɓe ɓen fof mo kala fayda wona e fedde ça dépend environnement makkon e karamoko makkon e defte ɗe woni janngude ɗen kono ko karamokojo goto pet woni mo faljata on ar rasul sallllahu alayhi wa sallam heddiɓen fof ko ijtihade ɓe woni wadde tinnare joni noon ko yontigui laɓɓin anniye makko on kala laɓɓinɗo o waɗi ihlas e ko woni rewde kon o ɓatto allah e yurmede allah yurminaymo jaɓanamo dewe makko ɗen nadamo aljanna par ce que allah no suti niya makko on innamal amalu binniyat wa innama likulli imri ma nawa donc on arugol classe a waɗa ɗum o e onon towɓe gande janggoyɓe ɗaɓɓe goɗɗum ko ɓuuri ɗum ɗon ko wallitoro ɗon en wallitoro ɗon communauté on arna arugol live vidéo ji wolugol inde yimɓe ko on anda innon ɗo wadde ɓe radde ma dina kan na domaine maɓɓe dina kan ko domaine fof
fo yo yamir ko moƴƴi haɗa ko boni